Voin Khan Lar Sapu Vijay Kumar Singh Chuan Lesde Kut Sangni Somni Paruk February ni Sompali Thleng O Tur La Muala Ahong HNVT Minister Pusila Soivungan Ranvul Tu Tetana Ruahman Animal Insurance to Voin Khan at Langzar Union Minister Sarbananda Sonowal Chuan Kaladan Multimodal Transit Transport Project to Kumsang ni Somni Pasari Achangin Manchana ni Don Ti Asoy Voin Khan Eptuten Lok Sabha Speaker Om Birla Banturin Lok Sabha Secretary General Utpal Kumar Singh Nena No Confidence Motion Hetubuat sa ini ilay tleng hiyan miza sompariat signature an Hlutea Runmawi TV Clear 2 te Tibaivek ule B.Vanlalchhanchhuahi kania tuna Chanchinthar Kim Changzo kin nilong L.Chhakchhuak mangu Voin Khan Lar Sapu Vijay Kumar Singh Chuan Lesde Kut Sangni Somni Paruk February ni Sompali Thleng O Tur La Muala Ahong Mizomi Puile Chalai Ten Kumina Changapan Chan Tur Lesde Kut Sangni Somni Paruk Chulok Taka Anman Theinan Khwalian Lar Sap Chuan Du Sakna Ahlana Mizo Chalai Tele Mi Puiten Hazonna Mani Kutchhuak Pho Chhuana Le Kong Chazok An Hmu Na Rem Chang Ani Ngei Thea Be Se Thu Soi Khwaza Om Lesde Minister Pula Hinglova Mar Chuan na zong lai zong tu le zong mek te kanin ko kho mani a rimoi ne na kalpui ani ezon na kailon kan tlang zar hian ezon na siam do na rampon chhuak tur ta na cheng nuai ni thlenga inpui na le ezon na training chhuak te ta na bungrua cheng singa hu te pek an ni do na ni ati a lesde hinga tinge kan ti lar kan ti chuan khovel company lian berber po anin ti lar renga mizo chalai te tan le ezong tu te hlok na atan kan ti zelanga yani ati lesde ko thi vo in February ni so matanga ni sompali thleng nei ani dona hemi hun chung hian job fair seminar career guidance te kalpui ani ba ka free clinic aom renganga damdoya thlonin an sem bokang Mizoram Universal Healthcare Scheme matana Asian Development Bank katanga loan pug na tur inrem na zia felani to Finance Department thu chhuai na tarlan danin helon lag na tura inrem na chu kumin January ni somni Pathum Khan ADB headquarters Manila zia felani to a India IO in Joint Secretary Department of Economic Affairs Ministry of Finance Baldio Puru Sartha chuan Mingziakin ADB IO in Country Director India Resident Mission Mio Aukat chuan Mingziaka Mizoram Sarkar IO in Finance Secretary Puram Chuana Namhunakal Lovin Imotin Mingazia Nanbok Maksatan ADB atrangalon muzati $, million za pariat ni in India poisa chuan cheng vaibel chezariat vela ni a ADB loan pumpui hi Ministry of Finance noya externally aided projects noya mu ani awangin sarkar lai puin arul tur ani thu Finance Department thu chwa chuan atar langa sarkar lai puin loan pumpui atanga za asom kwa chu grant angin Mizoram a pe anga za asom cheng vaibel che somria chu Mizoram sarkar ne na loan anga Mizoram in arul ve turin apuk tir chhong vele don chau ni in atar langbok Rual ban lo te puala ham chhatna sarkar lai puina ruaman Sugamya Bharat Yojana hnuaya Mizoram sarkar in malak na shangshanga kalpui Rual ban lo te tan ham chatna shangshanga om theina na sarkar lai pui ruaman chu Mizoram rual ban lo te na hlok na anchan ve theinan malak zelani a Social Welfare Department ho tu te soidanin Mizoram rual ban lo te tan Disability Pension Department kaltlanga ham chatna pek chwa chin ani ati a amamo tan dil na honreng ani ati bog Department ho tu te soidanin Mizoram District danga Department kaltlangin mumal takin pension sem chin ani anti a National Social Assistance Program noya sarkar lai puya changin rual ban lo pension ham chatna andong theiti soin sarkar lai puya Ministry of Social Justice and Empowerment noya Directorate te pu in rual ban lo te puala ham chatna buai pui tu NGO te tan chan puina adil theyani thuan soi Department ho tu te chuan Unique Disability ID UDID chu rual ban lo ten ham chatna andon na tura ne nge tur thilani anti a he hi rual ban lo chung ten ngai ven sakse anti thu soin UDID ne tur chuan District Hospital Panpui phota doctor ten an lo en fia hnuwa board in certificate a zia sak thei renga ham chatna dong du ta ne nge ngai thuan soi ani Congress Party in electric bill ti hniam tura sarkar phutin anin tiam na ange in electric bill pung hi ti hniam ni ro se anti Mizoram hun shanga electric bill a punna sa thuan dong ni soin MPCC chuan thlakata cheng zaruk choi chin ten tuna chuan cheng sang sari vel te choin cheng sang khat po choi tlingai lo ten cheng sing chuang te an choi ni nan soya poyan ti thule an ngai thutak thuan soi MPCC chuan ZPM party manifesto a electric bill an ti san velo tur thu zia lan ani ba ka
January ni som panhi sang ni som ni paruka kuminata na ZPM office honna in khoma Chief Minister Pulal Duoman kumtin in electric bill hi apung china sarkar liamta a unit khatman chenga point pariat pathumani a hi kan choma kumnga chungin keini chuan electric bill hi kan tipung ve don lo atini in an soi ZPM party manifesto a electric bill an ti san ve lo tur thu zia lanani baka Chief Minister in kumnga chung chu electric bill an ti pun ve lo tur thu soi ma se electric bill chu apung na se hle ni in an soya mipui roka sarkar sumtuak na atan electric bill chu ZPM sarkar in ati sang tawak mai hipoi kan ti in anin tiam na angle Chief Minister Pulal Duoma soi ang ngei unit khata chenga point pariat pathuma bill siam chhale turin MPCC chuan ZPM sarkar a sha tirani anti ZPM Chalayin MPCC Advisor Puzodin Tluangan Mizoram Chief Minister Apu na February sangni somni paruk chunga afin fiana tarlang turin an phut ZPM Chalai chuan tunhaya MPCC Advisor Puzodin Tluangan Congress Bhavana athu soina a Mizoram Chief Minister kanlo nei venual to a voina kan Chief Minister baka corrupt hi aom lo ti in a soini in an soya Chief Minister Pulal Duoma in mun lai na le a in sakna chu corruption sumhanga sakniya ngai theya MPCC Advisor Puzodin Tluangan apuna finfiana evidence muma tak ZPM Chalai chuan an phuta February sangni somni paruk chungeya tarlan an phut bok ani Chief Minister Pulal Duoma chu India Rama State le UTZ nga corruption claim na berdo tuwa Mizoram shwai tu ni soyin an chuang hle ti an soya CMS India Corruption Study 2025 in India Rama State le UTZ nga Mizoram chu eiruk claim na berdo tu niya tarlan ani thu soyin ZPM sarkar hi eiruk do ko nga Mizoram in ma kanson lai berni in Section 6 of Delhi Special Police Establishment Act 1946 noya CBI General Consent pengam Chief Minister Pulal Duoma kan nei hi ZPM Chalai chuan kan chuang hle ani antibok AHNVT Minister Pusila Soivungan Ranvul tu tana ruahman Animal Insurance to voin khan atlang zara Animal Insurance atan hian National Insurance Company Limited le AHNVT Department 1 in Remna anzia ka Ranvul chi Vok Bong Sial Kelle beramte ahwam do ni in sarkar thu chwa chuan atar langa implementing agency atan National Insurance Limited than ni in premium za asong panga churan vultu ten an tum ve tur ni ma se hand holding hnoya progress partner te ero chu hand holding atanga tum sakan ni tur thu sarkar thu chwa chuan atar lang bok AHNVT Minister Pusila Soivunga chuan ran vultu te mamo run insurance kalpui tak tak tura malag na aomta chu lom omati thu soya insurance company tamzokin animal insurance an tuipui lo thule ASF awanga Mizorama insurance company ko lu an har thu soya Chief Minister Pulal Duoman sarkar lai puya thlenin insurance company shang head office a lekha athona wanga tundin munthengta ani thu soi sarkar in animal insurance a state matching share za asom thumpo za asomati hniam sak turin Union Minister angen thule za asomati hniamani thu pusila soivung chuan soya voina insurance langzar ta katan sarkar lai puya changin chengnoi somruk paruk point pali pakwa mu ani thule hei first installment chawani thu soin first installment a hian ran sangli zanga somli panga insure tumani thu soibok Mizoram sarkar chuan imin khan Mizoram Universal Healthcare Scheme max kalpui tu damdo internena damlo enkol na sen so rul nan cheng viable chekwa point pakwa ape a Mizoram kumkal me ka max kaltlangin max zom tu damdo internena damlo singriat sangthum zaruk somriat enkol na sen so rul nan cheng viable cheza somni paruk point pathum pakwa apeto Mizoram State Healthcare Society MSHCS in Tarlan danin sarkar kumkal me ka ni kum April tha achanga ni min January ni kwa thleng khan Mizoram sarkar chuan max zom tu damdo in shang hne na damlo enkol na sen so rul nan chumsom nga pariat poisa apeto a poisa apek chwa to zong hi cheng viable cheza somni paruk point pathum pakwa ni in damlo singriat sangthum zaruk somriat te enkol na sen so ani Voin Khan Aizol Mathir Paul AHP Shwai 210 Chief Minister Pulal Duoma chu apisa an mu Aizol Mathir Paul te hian Chief Minister hi Aizol leithlang mun ruak leitlan hiam awanga Bible House po an sha to na lai chu Paul chen khatin Mizoram sarkara office ta nan deal ti sha ta ni a helai mun hi kulikon le chan mari inkara kong puisira mun in hong kan nei chuna ni to a jing exercise la le ke kalvel te po inan mangchangkai a ni ta thlir nan te arem changa helai mun chang hian kho hoyanom thu soin
hei baka hian mi thanem ngai thian ho pol usomi inleng te chuan tlai zong kung som pakwa le he se le phun chong an phun to a alo puitlin huna chuan aizol ti moi tu turani baka boruak thiang hlimin petu turalani dona chuwangin sarkarin tu kuta ma pelo se tuna awmang son hum haltlat ni se ti in chief minister chu an ngen ani ex-minister Puzodin Tluanga advisor MPCC chuan so thing awangin ZPM an sarkara so thing awang bukin an tladon ati ex-minister hian he thu hi na thiala All India Congress Committee in India rampum huapa MGNREGA thak danglam du lo lantir na program a soya Puzodin Tluanga chuan sarkar lai puya Congress in ro rel na achel laya kut na thok tu thingtlang mi te tana kum khatani za in hlo na an siam chu BJP sarkar chuan ti top tumin thiam takin a hming thak angleka langsi in ma ala zel ni soin NREGA kaltlangani za in hlo na chanvo sarkar in ati sak nge ngei tura India ram dan chu thak danglam ani a chanvo ni to lovin in hlo na sarkar lai puina siam lo ani poa soisel thei to lo ani tur thuwa soi hedan thar hi ZPM hian ado da ngam lova MNF po in engma an soilo MPCC hi BJP kalphung le thilti dan soisela lung oilo na lantir ngam le thingtlang mi te thlawang haungam chun kan ni ati MPCC advisor chuan ZPM sarkar chuan soilo angzela kan ti ang anti tilova kan ti lovang anti ti zelan ni ati a so thinga wanga sarkar an ni a so thinga wang bukin an tale don ani ati kezia cheng somnga in kan leido nan ti a an leifum fe thei le tak lawa wangin tuna hian kho chaklang dunga so thing sing tu te chuan vai hena kezia cheng som thumin an shal meka an mani awanga so thing ching tu lo nei tu te chuan sarkar thu hi an ringam to lo ani Zodin Tluanga chuan ati ani kum sang ni som ni pariat KGP General Conference tour ma mitinan thlenle thei don lawa wangin champhaya pastor bial pathum zotlang bethel le ruantlang ten zotlang sports stadium champhaya an thlengdon Central KGP shwai tu ten hena changarun moi thudon danin kumsang ni somni pariat KGP in khompuilian thlengtu tur ma mi churei taklo in buat sai to ma se ma mi GSA khelmwala phulem pha na chan mai tur malak ania phulem pha ani chuan he khelmwala hian pandal sak arem don taklo wangin mami chuan sangni somni pariat KGP in khompuilian chuan thleng thei don talova mundang dapani nuwa champhaya pastor bial pathum zotlang bethel le ruantlang bial ten zotlang sports stadium champhaya thleng turin ramana an siam ta ani kumkhat dana nei chin KGP in khompuilian hi kumina chuan February ni somni paruka changa March ni khatchungin saitwal in thleng dona kumsangni somni pariata champha in thlengin kumsangni somthuma thleng tu tur chu kumina saitwala KGP in khompuilian na puana ni don ani PM Sri Kendriya Vidyalaya Aizol Principal Jaibir Singh chuan PM Modi le zirlai te inkom na chuan zirlai te le annu le pa te mason na konga nasatakina puiti asoi Runmawi News palai ne nanin komna he thu hi pu Jaibir Singh chuan an school PM Sri Kendriya Vidyalaya Aizola zirlai ten ahu hovin Prime Minister Narendra Modi le zirlai inkom na February ni rukati chwa chulai fin an lo thira ti a an zirlai zaruk somthum la in life in an muthei ti soin ahmuna kal thamwan pui pachuaw class 7 zirlai chu an chhuang hle ti soin akal velo te po in life an enachangin mason na tamtak an muthei ti asoi principal soidanin pariksha pe charcha chu kumdanga po an lo hlok pui to chin ti soin he hian zirlai te mani in rin tok na nasataka pe ti a mason na tamtak athen ti asoi bok Mission Organic Mizoram Hnuaya Thlai Thar Chhuah tam tham tak rampo na thon chhuah ani Mission Organic Mizoram Tarlan danin sarkar kumkalta a so thing metric ton somni marchate metric ton som ba ka lakhui thei metric ton pali point pani churampo na thon chhuah ani a heng ba ka hian Millennium Center tual zola pineapple bonanza an buat saya changin lakhui thei metric ton kwa shal ani bok Mission Organic Mizoram thoktu te soidanin kumina po mason na an mu chunzom zela thaliam ta January a lakhui thei metric ton somthum pani chu go hati a thon chhuah ani an ti a Mizo marcha metric ton pali point panga po Tripura a thon chhuah ni in Mizo marcharo metric ton pani point panga chu tual chunga shal chhuah ani an ti bok Mission Organic Mizoram Hnuaya hian kun hathok tu singni sangsari zaruk pali anin ziak lut to a hector singni sangruk zanga a thlai shang kun hathok tu ten an ching china mission hi kum sangni som parukhan Mizoram bulchan ni in an thopui service provider tenen Mizoram district shanga
kun na thok tu te ma son nan na an thok chin ani voin khan hand holding hnoya PME loan la te ta ni somo tu training nei chanani entrepreneurship development program training a hian district soma tangin mi somriat pakhaten multidisciplinary training center ho zema boka an nei chana he training hon na hi punham hlun chunga principal MDTC in kai shwain lon la turten ulukta ka training nei masaka poimo ziate asoya mania ezona bulchan turte chu happy PME loan hi tangkai takamang turin na cha midang kuta in hatlawa mani ke din tum ta te tan le ti takzeta be mitam takin PME loan hi anlo hlotlin pui to thuas soi EDP training a hian district shanga changin mi somriat pakhat an kal ani district thuthar ilo ngai thak chun zomang u amasa in Kolasib district ta national deworming day February round hon ani voin Jamha Khan Kolasipa senior chief medical officer CMO office Bultumin Anganwadi center 5 project Veng Kolasipa national deworming day NDD February round hon na hun man ani a Dr. R.K. L.Chhakchhuak senior CMO Kolasip chuan khwalian ni in he hun hi a hong Siaha district thuthar lo ngai thak chun zamang u nikhat o sarkar na thokte ta na legal provision and matters training Siaha a nei ani voin Jamha Khan DRDO conference hall DC complex Siaha a nikhat o sarkar na thokte ta na legal provision and matters training nei ani a PVL Shwaizela Khiangte deputy commissioner Siaha chuan manpui district social welfare office Siaha Buat Sayin MOP Siaha ten charity home Serkor Antlo voin Khan district social welfare office Siaha thoktu te chuan Mizoram Upapol Siaha sub headquarters office bearers le executive committee member mi somthum tu charity home Serkor Antlo puya enkol mek tan eile in turba ka thilpek chanem takan hlan ngalani charity home Serkor hi evangelical church of Maraland enkol na hnuaya omin kumsang ni pani February ni somni pariata dinani a Mizoram Sarkar hnuaya society registration ti ni in tuna hian no pang enkol lai som pasari mi pa pasari le me chia som o mekin thoktu mi pangate nan enkol ani Aizawl district thuthar lo ngai thak sun zom le ang u Aizawl national deworming day February round 2026 mang Voin Khan CMO Aizawl East District chuan national deworming day February round sangni somni paruk hon na hun launching program Chaltlang Anganwadi center 2 an manga rulhut hlopek be puithak hian rulhut wanga no pangthisen tla chamle shisel lo na shanga wanga anzir lai le an than chhona konga harsat na thlen thei tur ti bo hi atum ani Saitwal district lo ngai thak chun zamang u Mizoram State Project Monitoring Committee in Saitwal Sarkar na tho shang an endik he huna hian MSPMC team te chuan building saklai te chuan na tho chin te an endika athok tu te chu komin an harsat na to te an zota test tur te ti a bungro cha ngai te po aranglama cha turin an shil ngalani MSPMC team a hian architect George Lazuya engineer Vanlalmawii Ralte engineer Silal Chhuan oma engineer Remremi te an tel ani Lunglei district thuthari lo ngai thak chun zomang u Lungleya kumsang ni somni paruk atana rule hut hlopek run pui thokhatna national deworming day kalpuyani a Voin Khan Lunglei district pumpuya kumsang ni somni paruk atana rule hut hlopek run pui thokhatna national deworming day sangni somni paruk February round kalpuyani a government middle school 1 Rasiveng Lungleya henipwala honna hun buat sai chu Lunglei district additional deputy commissioner P Rochwang ki mikhenglo chuan khwalian ni in man puya zirlaino pangchen kha rule hut hlo tablet albendazole eitir LPG le POL report ilo ngai thak chun zamang u niminjing dar kwale tukin dar ko inkara LPG cylinder sangkha zasari so min wiring te supply check gate apaltlanga wiring te supply check gate changa thudon danin POL kiloliters athum somni pariat Mizoram chunga phurlu ani bok Voin Khochin ilo clear chun zamang u State Meteorological Center, Directorate of Science and Technology in Mizoram State Meteorological Center, Aizawl changa meteorological data chinchia danin voin hian ruatla a umlova. Temperature alum Liberin 24 degrees Celsius ani a avo Liberin 14 degrees Celsius ani. Humidity chu anyam Liberin 40% ani a asan Liberin 50% ani. Naktuka Mizoram puma khwa chadrin ani. Mizoram pon lam chanchin ilo ngai thak chun zamang u. Union Minister Sarbananda Sonowai Kaladan Multimodal Transit Transport Project 2 kumsang ni somni pasari achangin manchan ani don ti asoi Union Minister in Go Hatia Chanchin Bumiti akom na he thu hisoyin
marchak bial mason nan sarkar lai pui chuan na satakin ma ala atia KMMTTP kong pui India le Myanmar inkalpo na chu kumsang ni somni pasaria manchana ni don ti soyin he hian marchak bial sang churam chung mundang tenen ol samzo ka inpo na asyam theido na tia aizol le Kolkata inkarpo kilometer zasari lai na toy pha don ti soyin mason na lian tak athlen don ti asoibog Union Minister chuan Myanmar a C12 longchol na munchu pe felani to ani atia apumpuya KMMTTP project chu kumsang ni somni pasarian pe felvek don ti soyin tuipui manga inkalpo na sang mason na awm theinan theitop chwa ani atia marchak bial churam chunga eizon na hnar poimo takani ti soyin ramdang ne na insum don ton na kong poimo takani ti asoibok Voin Khan Ep210 Lok Sabha Speaker Om Birla Banturin Lok Sabha Secretary General Utpal Kumar Singh na no confidence motion miza som pariat signature an thelut Ep2lamin Lok Sabha Speaker Om Birla Bantura resolution siam tura notice thelu tura inhial na nasataka buaina atchhuak meka Lok Sabha Secretary General Utpal Kumar Singh na no confidence motion miza som pariat signature at thelut anito Congress MP le Chief Whip K Suresh Baka Gaurav Gogoi le MD Javed Techuan Ep2 Party enge mazat ayo inan theluta hengzinga hian Congress Samajwadi Party le DMK te po antel he resolution he Constitution Article 94C mga siamani a news outlet Hindustan Times chuan lekha a hian lower house sa thubuai kalpuidan tur blatant partisan manner asoiti atarlang leaders of opposition tetsu Hausa thusoi phasak anni lo thuatar lang boka hi democratic right bulpui nyal na anga tarlan ani a constitution ang chuan he article soita khian speaker tuni sompali chunga shatir na pe nge turani hnuwa chuti lai house member zongjong te majority in resolution and pass manga pai thlak chungchang asoi chiang hle ani he resolution chungchang soihawani lai hian speaker Om Birla chuan house kai shwai theilawa ma se thusoi theina le thubuai kalpui dana tel theina ani MP dang ang bukin resolution hi amasabera vote thak theibok ma se arol pangai ang lo takin taya ompal hlo chuan casting vote thak theidon lo thung article 101 in asoi angin speaker emo chairman emo chuan amasabera vote thak turani lowa ma se in thauna om chuan casting vote mang turani ma se hetiang ani chuan Birla hi house a om theima se casting vote thak theilawani India Parliament Chanchinthar speaker Bantura Shatir na thelu ani voilina ania February ni som sang ni somni paruk malam khan hetiang thil hi alo thleng to a kum sangkha zakwa som nga pali sangkha zakwa som ruk paruk le sangkha zakwa som riat pasaria te po athleng to bok kum sangkha zakwa som nga pali khan GV Mavalankar laka ani a kum sangkha zakwa som ruk paruk khan Hukam Singh laka ani a kum sangkha zakwa som riat pasari khan Balram Jakhar laka ani bok Indian Army Chief Lieutenant General Manoj Mukund Naravanaya Memorial chhualo chungchanga politics sa inbe na nasatakara Penguin Random House India chuan hele khabu hi ti chwa alani lo thule copy print emo digital emo ti chwa sem shal mipui hne na pek chwa alani lo thua soi chiang publishing house chuan le khabu ming 4 stars of destiny ti chwa na dikna chu anmani chawin an nei ti an soiboka lekhabu hi dan lo le phalna nei lo wa thedar chungchanga dan anga malak ani tur thu chu avau khan bok ruling BJP chuan leader of opposition Rahul Gandhi thu soi chwa lekhabu thu soi chu unverified ti in a soi lain Congress MP chuan sarkarin thudik pholan hlau thu soi hemi ma hian Amazon Flipkart le Penguin Random House India's official website a zonani hnuwa title hi abowemo man theilo anga chinchia emo ani ex chungchanga thu chwa siamin Penguin India chuan tun hnaya mipui ma athu soile media athu thang omte thlirin Penguin Random House India chuan chiangzokin kan soidu a chu lekhabu 4 stars of destiny Indian Army Chief Lieutenant General Manoj Mukund Naravanaya Memorial zia chwa theina tur dikna kan nei chu anei chhun kan ni he lekhabu hi mipui sha ta chwa alani lo ti chiang taka soi kan du a lekhabu print emo digital emo siam chu Penguin Random House India inati chwa sem chwa shal emo adanga mipui hne na pek chwa emo ani Penguin Random House India chuan tuna copy man make engpo eng format emo eng platform emo po ni se copyright bo chiat na ani thule ti top nga langai ti asoibok ani thu chwa lian taka siama Russia Foreign Minister Sergei
Lavrov chuan India le athopui dangten Russia oil le khaptumin ma anlak mek ani ti asoi. Lavrov hian United States ming hi direct in asoya hi India le US in Trump nena sumdon na thuthlung an zia lai hian India chuan Russia oil le chu atitop don ti atiam ni in asoi. Washington chu sumdon na thunu na tumber ti hlotlin nan tariff sanction le direct prohibition ang chi ti luina le nor na manga apua. Russia Foreign Minister hian Russia le Ukraine rem na thuthlung chungchang soin Russia oil ne na thunzom thuwa soibok. Pathiani Masalkan Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chuan Russia oil laglu chungchanga India thuthluk na siam te chu ramchunga le du tu te chawin an siam ani ti asoi chianga tunhaya India le US Interim Trade Agreement Framework siam to in athunu na ni lo ti asoi bok India in energy source shang siam chu anram strategic interest ta aom ti asoya Ministry of External Affairs MEA chuan thil tumne market din munne na in miltaka energy sourcing shang siam le International Dynamics in khak danglam chu India ina mi puithluk le ding on pakhat point pali te ta na energy security ane theina tura arwa manna a apoimo bera ni thuatar langbok Academy of Motion Picture Arts and Sciences chuan Oscar dong tura nominate film te screening an buat sai to don lo ti an puang Kumtin Oscar Award buat sai chin Academy hian January tha Khan Academy Bulletin a an puanga January tha khan member te na email in an thon ani Mase tunhaya member chen khatin dulo na an lantira midang te po telve turin an ngena wangin he tu thuk na hi sha thlo ani chana kumtam tak chung chu Academy hian kum khat chung in Los Angeles Bay Area New York le London ate an member te tan Oscar dong tura be se na neite an screen chin ti sha tani a chumi nuwa Oscar nomination puan ani nuwa po an screen le chin film te hi member ten chu kum chunga film in elna omte an sha theinan le nomination puan ani vele vote an thak theinan an entir ani ma se tunhaya heng screening zongonga kalza the na satakin atla hniama abi takin kumsari kalta chungkhan Academy in member te tan chau streaming service Academy screening room ma siam nuwa atla hniam na sa le a chutatang chuan member te chuan in lama film an en theiani chuwangin Academy chuan screening te chu a cancel veka resources him turin thutluk na siam ta ani tuna hian member te chuan nor an hwai hot meka hi Oscar nominated film te hi ena vote thak tura be se ni lain atopa chuan kumin Oscar award dong tu tur te chu arel theidon ani mitam tak chuan film chen kha chu screen liana an tel ve ni in an soya Academy hian screening a cancel awangin atamjok chuan screening link an manangai don ani Frankenstein le Avatar Fire and Ash ang nominee te hi in lama uluk to ka endik the ani lo thuan soi hnetlat ani ma se Academy chuan a member te chuan noms ma khan chu tiang film te chu screen liana mu theina hun rem chang tam takan nei ti a chang le ta official Academy screening a emo commercial cinema a emo chau ni lovin studio in a buat sai FYC screening mangpo in tuna chuan studio te chuan member te chau omna website te calendar mangin member te chuan sha tir theito ani khati zong kha Chanchinthar kan ngai thak theite chu ani e